Welcome back. Lapen kardom, kado beke lang ratum panta. Lasi. Nali tum music rot tek ma. Lapen nali tum lun tek ma. Ta lahini le tek thista e son banke tek vekji lun ke arjuju karjuan ke tek di. Ta lasi konatsi lun ka bonda ma konat pensi lun nang ke klang ma konatsi ka record ma ne lana pek lang po. Lasi pini banke non ne ladak dongka mukam dongka sarpo kirikat studio long nang le lo lasi nona banke laso a studio si nampak lang po. Let's go. Studio arlo anang le lo ya. Lasi lapu hello alang le music producer lo karo. Mesana bu. Paka. Lasi nona bangele to alang le music studio long nang le lo lasi el to apor any pin pen alang le ban ethethini ga chingki sina. Lasi nona bang nang le pi music so bom lo. La bangke ilitum owe kimi elun lo la bang kar bivek lo ilitum ka mo sapso arju long po amal si non mang si cheng bom lang kado go final setup ka lang buat pit puzan me la non la thang ton jitu la background music kado go ke jok lang dolang nasi mana pulang pon bom lang non lir jong lir sing sang deng met ang rong saru mai nu nang kang reng ase jume ong pipot lo manon wang ji pule nang lo le hane lo Sami gang on na fanang in the dog kai ke muti kai ke na fan ne hog le dam pa me to tek te sang de tenang la mon da da supik non an in nu vet a vi kai kai ke mata da bitum tipo chi lam chiru pejai hok pen na itum kai la Non lang dam lo blote music producer bang kam ke mate bol ke la lo alang li computer alang li music ke jeja ko bipini machine hai ta dax do thalo ingpen instrument hai ta do thalo daxi guitar do lo ingpen keyboard ta do lo daxi ingpen non ni tum dong si la pu ko lang dam lo blote la dak bang ke artist tum kilo na thalo lasi lahelo artist tum kilo na dim lo through glass man jong silong tum artist tum lun thaklong blote la dak lo jong nang tum nang lang through glass hatu babak lang ka how through glass Nilitan ke artist tum lun na teng le lasi non nang tum thaklong lo music producer kona si kam klem ma ingpen kona si artist tum lun kilo na thai ma lasi non na bang ke dampen music producer pan ethethini arjusna lasi music studio long ke equipment do instrument do lasi isi a music studio ke setup pan ku ppc nai ma arjupon sina ku ppc nang bolo isi a music studio setup pan mane chok ichit basic lah basic lo basic ban setup polon de first nang gitu nang ke kador karnai bang lala PC nang po PC nang po PC nang po lapen asita nang ko ke po ase bang idung la studio monitor possible pula bang ke adorot nang asai system asos ben sa quality da do po na det pan pi dor kari bang ke la bang ke audio input output lala la size do lapen hala bang sound card la bang ke idung Focusrite Scarlett pusi pudan lah bangke. Bang important lo software bangke. Software bangke market lang available lo. Jadi kayak kisuman tuh bang professional lo produce podo Logic podo. Langsung nak tak do ulang. Non itu basic koi lah. Basic ke kam klaim tu menyundo tang Cubase tang. Langsung masih kam klaim kan bang. Masih mana isi mah isi. Ili tum endon lo polo te lahai ben sih ili tum kam basic one sampai start pun lo. Microphone pusi tame a difference do. Jadi kayak dynamic do, condenser do. Langsung na mic difference abang important ho itu mana sensitive langsung dokok mic non ni linang pak lang pon po mulai na mic le jo aku bang ke la bang ile tum condenser posi pulo la bang ke dynamic arrange abang lo laga dynamic atom ma kisuman tum vocal atom frequency high u di high u pulon ni le tum la dynamic bu bang se use rong jadi themal atom mana frequency bang itu hal da galo setup jitu itu ka capture bang frequency so low chat lo bang ke labang condenser po bangke labang high frequency penal labang सबसे sensitive हो तो लसी नन बंके music producer dax dolo alang lipan ethithini arjupon sina lasi pangcheng pona lasa frangsi nangli men lapen nangli rong nang chethan tha kadam karbi anglong solong dora tum dalo nili mena bangke long kiri kathar po nili dak dongka moka mama nili hema bangke la dak nili tum dakar tuikang amat lo nili bangke dongka moka mar tuika okay dak a studio alam nang than tha kuna pensi la so idea ke bang ma ing pen comment tu pensi ke pangcheng lo
labang me exam lon tangkar ju nili mane bihek lang nili da jitu lai hormu mane koson ma pun nili bihek benda ning doyo alang nang je adeng ek thep pusame banglong kalang dun pusita me ning je parong u jola pusan je nili ta isi dun bom lo lapen thep pusame dun bom lo lapen jitu nili class 7 lopen lo bisi ko je film long lang dun pusame je ba pene lunler ju tame jola son isi ma tha pon je take mane bonai meji thek charli pola nai da bonai gonji pula so isi kemang do ba film long pusame nan ni sin thek ponong lo jola son si mane isi basic pit isi dream bon hai amasila son lo je amasi nili pu charli pon bom lo jiu potong pen sab so share long lo gando we nang than pon lo advice ang pipon lo amasi nili jeneka la itum local server do jeneka FL studio do jolason basic charli li phan ha jolason se pu thek pon lo ma se pu nili nengkan si bak dolang la pu hai charli dun mane pu thek thesi te ngori pon bom ma se senior do manar julong lo ma se je institute do ma pu yala nili bang amasi loji boy phe samay exact chini ni so do bang ke nili tum hot bang ke amasi nili ghotian damang ka lo ghotian da kom se kom nili jeklo yoni jon thambang donang ka lo la chini ni pen pu hi ka ju ason la ben la amasi phi bang nili long lo la dak mane isi ke ban nai studio lo itum manela ni tum sar bang je than je mane itum not isang bong first khuli cheng studio lo busi tu bang ha record player ho hala so ben si lang record pusi lo amasi ni ledak dam pen mase charju dam pen ama so ni lilang fee ma da ve exactly mothe ining da kong mase nangum de da san lo normal ma ke mase dam lo mase ni charju lo sar ni non ma poisa la ta ni class bang wang bom lo ima jo la san jal la ama se nang music nang ning hang lo ama se nang pine ro thek ma pusi nang garju la ama se sab so guitar la ha na pe play bel ha ama se sab so basic punar julo ama se tontet ama se pera pe mangon pula nili ga success ateng jitin ka lo next pen select la dailong be na pusin dun pe jolo ama se pusin perform bom lo pulo de hala sot ke nearest ke kate bang na ka charli thai ghati lo nona bang ente do ma te bok te lai do ma nona bang ke do mane ke than pon vegi pu bang ga velang athema sop ta mane non ge mane sona po puili tum down thane non starting level so sonsi purila se exact mane institute ko pini ka velang ji nos ko mane jong se ka bori bang do polong de je la studio a ji to ham phu ben lo ha tom ben pu chini do jat polong te pulang don bom jat ben polong te lason pen se me thegi jorjo dun nang po tasinang li apa mo ka charli guwahati pulo amasi ka charli adima location ve ko lo kuna da dim lo nili bang ka bang ahema lo ma si chibi alang bang professional lo plus family ka do bang mesen ben si do ala ili tum hadak badu mane la record vera to me chini hadak mane audio tech pusi pu alang li gen nili tum teacher vek bang kala Bhupen Hajar pu alang masaru sareng lo mana bang chingki mesen mane as a student bu treat asoma ra sansi bang ke treat pon je than bon ke chimum pon je la sansi ke than charli dun lo laga ho ka ham pu chingki me vek bo the apa mo na le ke dam cheng man tang kha ve ni li class dun bom loi ma kuta la ate malang ta saru je isi music tum aning hang koson si bang ibuji pame la son ma se lang halaso pensi kira pon no kala laso a studio long non amat ke recording any genre ta chok ma mane music la music ang bong genre do upor rock tang pop tang lason lasi hala ajat a genre ta record ma la mane genre mane jitu artist wise la hermo bangke je itu malong ke karbing long ke bisi koi ka che thanga bangke jeneka classical bang po classical tum ta bang extra tum ta do upbeat pipilone do dhadra to go pipilone do tum ta jeneka par ke rock tum ta bang do rock ta alternative pui pipilone tum ma do jola soma se genre wise bang ke la lo harmu bang ke tum la artist loi lo ba genre wise da record lo bang lo polong te Pulote non number ke bang tumanda record pi Thailand record Thailand konili jiding ulang la pula ben pon nili dobnang sektiti lason jarlo masi kom lang non ko bang record lang lasi laso a studio pang cheng ke kosoning kan la nili la puisi non ta setup ke thirali mothe isi aning hang atoma phan je than bonon la pen pacharli pon un po hisab se ka khuli pon la nili ka khuli la bang 2015 में से चल लो construction को दो pen high pen si masi ning kan si ni la pusidan je masi la pusia ko starting mon mom lo ji chacha pus maning hang tum han pus samen non son wang po pus same pu pilun pon mom acha pulote kilon ve ke ning kan thom pli ba ke dolo la son lo ing pen non la dak la so studio long kuman mat artist si ke bang tang lo mate ka record mon tang lo
record pontang mana bisiko dak itum lokal bese record lang non ko bangke ile tum pop artist do la pen rock si ni ke record cheng la harmu bangke itum la cheka ma pen si first record second na bangke lang to mala korpiri chopi pula lang to video album hai jolasan se pu record ma mom la first second ma Pulo de first ke cheka ma la first second bang ke korpiri chupi la son la to la si ako isi question arju pon la jong si command ne jong si la son music ka studio chubi poni de aning ke hang bang do pulo te hala tum bang ka pachini ala ma son nali pan arju lang la si hala son music studio chubi pen pulo te chubi pen mane rengi ji ma ile tum labang isi typical question lo ile tum international pen langdam lo pulam te hada ka bang reng kadim lo ile tum multimedia promo ke plang tang bang aku ben si cipaduk adim pinang masih bang plang tang lo la pen ile tum da kar beng lo yang selang ponji pen la so kam claim pen yang si reng unji ma bolam lo pulam te isi pen bang ke ile tum apor aningkan en pen pusame reng unji ya warsai dola ate bi porlo la bang ke je ile tum non ke chenglang aku ile tum long ta artist ke do bom lo texture artist do bom lo asi tum apor bang ke chopo kam claim hormu ke lesi mane ile tum no si so tenge se dan polo de ile tum mo future kering i warsai thedum pen si ang thek wangi to la si apong pen il tum studio lam ke cheng hiju ke che than lo la si eson ba tene de la si nang li studio on men la pen location nang than ta nili studio men po bang ke nili tum cricket bu sabi pon adeba nili tum da kote ba ni si ka khuli pon la to mane imaging bird lo long cricket ha bo masi cricket means kiri bang long kiri lo la cat means kathar so fansi mane cricket pusi tum il pon lo la pen location bang lo dongka ke adim ta ili tum thire ta gali dongka mokam amar tak nili tum bang ke dongka sarpu along si bi pon lo kala bang location bang to la si Jingki je than pot alang li pinida ka studio long nang be bang long pen alang li pan jingki je than pot churu par lo thank you so much thank you okay so la si pini bang keda ka kirika da studio long bang lo alang li tum pen jingki je than long lo ni rong lo la si alang li tum bang ta churu lo apor nang pi pot ne ing ben non bang ke alang li tum ke lapu Mr. Win da do babu tum do la si alang li tum bang la da kirika long luna record fan si bang la si apor ke me alang li tum bang da chitong lok lo ama da kadowe ladak cingki je than lo non bang ke la si pinya video ke lan lo la si ladak kirikat studio dongka sarpo pen dongka mukam pen dak man si pajul bye bye o ing pen son dolan la si jong si ko manne ala bangso studio long jong sinal tum lun record ji majok tame alang litum ladak kirikat da studio long na record tame la si alang litum pan koson ma contact ninge ne da description long people number tame aja tame so nang litum mo na record no dak dongka long la si pinikalan cholo kaprek video lesson tuna bye bye bye